لا لا ليبا لا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dufashe umwanya ngo dushimire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we udushoboje kongera guhurira muri iri somo dusesenguramo Qur'ani ntagatifu. Isomo ryacu ry'ubushize abo twari kumwe hano murabyibuka twaganiriye kuri surati Alaq, aho Allah subhanahu wa ta'ala muri iriya sura yaganiriye ku ntangiriro y'ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala muri iyo suratu Alaq akaganira ku bibazo intumwa y'Imana yagize mu ntangiriro, harimo nuriya Abu Jahal uvugwa muri iriya sura wabuzaga intumwa y'Imana gusarira kuri al-Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala agasoza iriya sura avuga ati kalla, yewe Muhammad, uyu ukubuza gusarira kuri al-Kaaba ariwe Abu Jahal n'abatekereza nkawe n'abagukerensa mu iswala, la tuti'uhu, ntuzamwumvire, wasjud, ikomereza gahunda yawe yo gusari no gusujudira Allah subhanahu wa ta'ala, waqtarib, no kwiyegereza Allah. Twabonye icyo iryo jambo waqtarib rivuga, twabonye ko iryo jambo risobanura ko umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala aba ari hafi ya Allah iyo ari sijida kuruta ibindi bihe. Uyu munsi rero dufite isura nshya ariyo suratu At-Tin. Iyi sura ni sura nanone Allah subhanahu wa ta'ala aganiramo ku nema yahaye umuntu. Urebye iyi sura Allah subhanahu wa ta'ala agaruka ku hantu hakomeye hafitanye isano n'ubutumwa mu mateka y'ubutumwa. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala akagaruka ku iremwa ry'umuntu. Allah akavugamo n'umwihariko w'abemeramana iyo bageze mu zabukuru. Iyi sura irimo ikintu gikomeye cyane abayisilamu bakwiriye kumenya. Umwemeramana iyo ageze mu zabukuru, uburyo abatandukanye, zabukuru z'umwemeramana ziba zitandukanye na zabukuru z'abantu batazi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rero yatangiye iyi sura arahira, yarahiye ku giti cyitwa itini, aravuga ati watini, iki ni igiti. Arangije aravuga ati wazayituni, arahira ku giti cy'itini, arahira no ku giti cy'izayituni. Ibi ni ibiti bibiri bizwi, byariho cyangwa se byari bizwi cyane mu Barabu ndetse no muri kariya gace k'uburasirazuba bwo hagati. Turaza kureba icyo abamenyi babivuzeho tunanashingiye kuri aya zikurikira iyi ngiyi. Abamenyi rero baravuze bati itini, igiti cy'umutini kirazwi, itini ziraribwa nk'imbuto zisanzwe, ariko izayituni ni olive, iyi ngiyi turayizivamo amavuta, iriya benga bakamuramo amavuta y'izayituni, zayituni. Zayituni ivamo amavuta, irazwi bayabita olive oil. Hanyuma itini nayo iraribwa. Allah subhanahu wa ta'ala ibi biti abirahiriraho, arahirira ku cyo ashatse kubera imbaraga ze. Ibyo ari byo byose bitariwe n'ibiremwa bye, Allah subhanahu wa ta'ala afite ubushobozi bwo kurahira ku cyo ashatse. Hano yarahiye ku giti kiribwa cy'imbuto cya atini, anarahira kuri zayituni ivamo amavuta. Abamenyi rero baganiriye ku mpamvu zitandukanye zatumye Allah subhanahu wa ta'ala arahira kuri ibi biti. Hari abavuga ko impamvu nyamukuru Allah subhanahu wa ta'ala yarahiye kuri ibi biti, yashakaga kugaragaza itini yera cyane muri Siriya, hafi y'umusigiti wa Damashq uzwi cyane muri Siriya. Murabizi ko mu masomo ya Qur'ani no muri Juzama dukunda kuhagarukaho cyane, no mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka twigisha umunsi w'imperuka twahaganiriyeho tuvuga ko Isa alayhi salam ariho azamanukira muri Siriya. Hanyuma Siriya rero hakunda kwera ibiti by'itini cyane, birahera. Wazayituni, naho izayituni ivamo amavuta ikera cyane i Yerusalemu, al-Baytul Maqdis, Yerusalemu, muri kariya gace kariho umusigiti w'i Yerusalemu. Kariya gace gatuwemo n'abanyapalestina ndetse kakaba karatuwemo n'abayisiraheli. None ahangaha hari umusigiti
urazwi umusigiti wa gatatu ukomeye mu idini ya Islam wa Baitul Maqdis. Ni nkaho abamenyi bavuga bati ariko nubwo Allah subhanahu wa ta'ala yarahiriye kuri ibi biti, ariko yaragamije aho byera, ubutagatifu bwaho byera, agaciro kaho byera. Damashq muri Syria kuri uriya musigiti waho munanahibuka hari Manaratul Bayda ariho Isa alayhi salam azamanukira mu bimenyetso bikuru by'umunsi w'imperuka. Hanyuma izayituni nayo ikaba yera hari ikabihingwa n'abanyapalestina cyane. Hanyuma umusesenguzi wa Qur'an witwa Yazid aratubwira ati, Yazid mwene Abi Abdullah aratubwira ati, umusangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam witwa Ka'ab, naramubajije nti ese atini, iki giti cy'itini n'izayituni Allah yarahiriyeho yaragamije iki? Faqala, aravuga ati atini, Allah kuri iki giti cy'itini yaragamije masjidu Dimashq, musigiti wa Dimashq muri Syria. Wa zaytuni, nahi zaytuni Allah subhanahu wa ta'ala yaragamije umusigiti wa Yerusalem ndetse n'akara gace ki Yerusalem keraho ibiti bya olive. Hanyuma Ibn Kathir aratubwira ati uko byaba bimeze kose, igikomeye nuko dufata Allah subhanahu wa ta'ala yarahiriye kubyo ashaka. Arahira kuri biriya biti bibiri, arahira ku giti cy'itini. Ibn Kathir aratubwira ati wasawab, icyanya cyo dukwiriye kugumaho nuko Allah afite ubushobozi bwo kurahirira kubyo ashaka. Yarahiriye ku itini, turayizi ni igiti kiribwa. Arahirira no ku izayituni ariyo olive ivamo amavuta. Atariko nta n'igitangaza ko Allah subhanahu wa ta'ala yaba yaranarahiriye aho byera, ariko none hareka dufate ko Allah subhanahu wa ta'ala yabirahiriyeho nkabyo ubwabyo, kuko biriya biti ni umugisha. Biriya biti ndetse n'amavuta ya zayituni n'amavuta y'umugisha. Allah subhanahu wa ta'ala rero kubirahiriraho nta gitangaza kirimo. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya ya kabiri arahirira ku musozi wa Turi Sinin, ndahiye no ku musozi wa Sinai. Umusozi wa Sinai urazwi, ni umusozi uri hagati ya Palestina nanone na Misiri, nonaha ukaba uri ku gice cya Misiri. Abavuga ko Allah subhanahu wa ta'ala arahirira ku itini yaragamije umusigiti wa Syria, bakanavuga ko arahirira ku izayituni ariyo olive yaragamije umusigiti wa Yerusalem, Masjidu Baitul Maqdis, babihuza n'iyi aya, kuko urabona muri aya ya kabiri Allah subhanahu wa ta'ala yarahiriye ku musozi noneho wa Sinai. Bivuze ngo iyo tuje kuri atini tukaza no kuri azayituni, dusanga hariya Isa alayhi salam. Isa alayhi salam niho yakoreye ubutumwa bwe. Ni ukuvuga ngo icyicaro cya Isa alayhi salam mu gihe cye, aho yari ari hedikota yari hari i Yerusalem, niho yigishirizaga ku musigiti hariya Baitul Maqdis, niho Isa alayhi salam yakoreye ubutumwa. Hanyuma iyo uje kuri uyu musozi wa Sinai wa Turi Sinin, uhasanga Musa alayhi salam. Iyo Musa yabaga afite ikintu ashaka kubwira Imana kidasanzwe, iyo yabaga afite ubutumwa ategereje bwa Allah, kuri uyu musozi wa Sinai yafataga urugendo akajyayo. Uyu musozi wa Sinai niwo Allah subhanahu wa ta'ala yavugishirijeho Musa alayhi salam, wa kallama Allahu Musa taklima, kuri uyu musozi wa Sinai. Uyu musozi wa Sinai rero ni umusozi ufite amateka y'Iyobokamana kubera ubuzima bwa Musa alayhi salam. Yazid mwene Abdullah aratubwira ati wa Turi Sinin, Allah yarahiriye kuri uyu musozi Jabalu Musa alayhi salam, ni umusozi Musa yahereweho ubutumwa, ni umusozi Musa alayhi salam yahereweho amahugurwa y'iminsi 40. Allah akamwigisha Taurati n'ibiyikubiyemo, akanayimuha ati ngiye itahane. Musa alayhi salam iminsi 40 yarashize ari kuri umusozi wa Sinai, amaze kwigishwa Taurati. Allah arayimuha, ayimuha kuri alwah, kumbaho yanditseho yose. Musa alayhi salam ayifata mu kwaha arataha. Muranabyibuka aho ngaho tuzabiganiraho cyane muri tafsiri ya suratul Nazi'at. Musa alayhi salam yaragiye ageze aho yasize Abayisiraheli, yarabasigiye Haruna, asanga bari sujida. Abanza kwishima zika abantu babaye abasilamu, kumbe itegereje imbere yabo ahasanga ikigirwamana cyari cyarakozwe n'umugabo witwa Samiriya. Biteza impagarara cyane.
aragenda abwira Haruna murumuna we aramubwira ati wowe nagusigiye abantu ngo bayobore, ntahari naragiye kwiga. Hehe? Ku musozi wa Sinayi. Uyu musozi Allah yarahiriye ati wa turi sinin, ndahiye no ku musozi wa Sinayi kubera Musa alayhi salam. Musa abwira Haruna ati wowe nagusigiye abantu usigarane nabo bari kuri tawhidi, none nsanze barahindutse ababangikanyamana bari gusenga ikigirwamana. Musubiza ijambo rikomeye cyane, aravuga ati byabaye hano udahari ntubizi, nanze kubacamo ibice, nanze gucamo Abayisirayeli ibice. Umugabo witwa Samiri yazanye igitekerezo cyo gushinga, cyo gukora kino kigirwamana, abantu bacikamo ibice, bamwe baramuyoboka abandi baza ku ruhande rwanjye. Mbonye Abayisirayeli bagiye gucikamo ibice, ndavuga ntebana n'abari ku ruhande rwanjye mujye kurwa Samiri, ndabareka. Iyo mpamvu Musa alayhi salamu yarayemeye. Bivuze ngo abantu gucikamo ibice ni ikigeragezo gikomeye, ni fitna, ni ibyago. Abantu bagomba gusenyera umugozi umwe, bagahuriza hamwe ibyo batumvikanyeho bakihangana, ariko impamvu muzi ibahuje ikagumaho, bakaguma mu cyerekezo kimwe. Musa alayhi salam iyo mpamvu amaze kuyakira yuko Haruna yanze guhangana n'Abayisirayeli paka bagasenga ibigirwamana, yanga gusa ko badacikamo ibice, aragenda ajya kureba witwa Samiri wakoze iki kigirwamana. Aramubwira ati Samiri, njye nasize abantu kuri tawhid nsanze bari gusenga ikigirwamana, ibyo wakoze babitewe n'iki? Samiri aravuga ati nanjye sinzi ukuntu uzanziye, nkora mu nganzo basaba amazahabu barayazana, avuga ibintu byinshi biterekeranye. Musa alayhi salam aramubwira ati rero nta kindi, va mu Bayisirayeli ugende, ubuzima bwawe uzarinda upfa utongeye guhura n'umuntu. Umva ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala ukuntu bikomeye. Va mu Bayisirayeli ugende, ubuzima bwawe uzarinda upfa utongeye guhura n'umuntu. Igihano cya Allah subhanahu wa ta'ala. Tekereza, ushobora kuba yari umuntu ugifite imyaka 40 yo kubaho, ashobora kuba yari umuntu ugifite imyaka 20 yo kubaho, iyo myaka yose yiboho nyuma yatongeye guhura n'umuntu. Uyu musozi rero wa Sinayi Allah subhanahu wa ta'ala yubakiyeho Musa alayhi salam n'ubutumwa bwe, ndetse Musa alayhi salam akawufata nka reference kuyobokamana. Allah subhanahu wa ta'ala urahiriyeho. Allah subhanahu wa ta'ala arangije arahirira muri aya ya 3 ku kindi kintu gikomeye, aricyo wa hadha albalad alamin, ndahiye no kuri iki gihugu gitagatifu. Ikihe? Ndahiye no kuri iki gihugu gitagatifu. Ikihe? Makka. Bivuze ngo amateka y'ubutumwa yose akomeye Allah subhanahu wa ta'ala yarayavuze muri izi aya. Yavuze ahera igiti kitini ni ku musigiti wa Dimashq, ni Zaituni ni Yerusalemu kuri Baitul Maqdis, akurikizaho Turi Sinin n'umusozi wa Sinayi. Musa alayhi salam yahererwagaho ubutumwa, asoreje Maka. Wa hadha albalad alamin, ndahiye no kuri iki gihugu gitagatifu cya Makka, ndahiye no kuri uyu mujyi mutagatifu wa Makka. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi saha, hari ubwo yaba ari isaha yo kwakirirwa ubusabe, Allah subhanahu wa ta'ala abantu bari muri uyu musigiti ubashoboze bose kuzagera muri iki gihugu gitagatifu ya rabbal alamin, ubashoboze kuzagera kuri al-Kaaba, ubashoboze kuyibona n'amaso, ubashoboze kugera muri iki gihugu. Uwakoze hija uzamusubizeyo, utarakora hija uzayimushoboze, uwashoboye hija azakore umra, utazashobora hija azakore umra. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala yakira ubusabe bwanjye kuri iyi saha. Amin ya rabbal alamin. Bavandimwe b'Islam, Allah subhanahu wa ta'ala iki gihugu kivuze yakise wa hadha albalad alamin, ndahiye no kuri iki gihugu gitagatifu cya Makka. Hariya hantu urahagera, haba hari izuba, haba hari ubushyuhe, ariko uhita wumva ukikinjira, ukigihumeka umwuka wa Makka, uhita utangira kumva amahoro n'ituze mu mutima wawe. Noneho bavandimwe b'Islam, iyo uri Makka hafi y'umusigiti, ikibaya cya Makka cyose, iriya mihanda ikikije Makka yose iriho mikoro n'amajwi, ubura ahantu uri nko mu iduka ryo kumva adhan ukagera ngo ni mu musigiti, kandi mu byukuri mikoro iraho ngaho ku muhanda. Urabona aya matara yo ku mihanda, aya matara yangaye yo ku mihanda ari amapoto, hano mu kibaya cya Makka ni mikoro zifunze.
tekereza ipoto ku yindi, buri poto ifunzeho mikoro z'umusigiti w'Imana. Tekereza aho hantu byo kuvuga ngo ntiwumvisha azana ntibishoboka. Ako kanya abari mu maduka bagatangira bagasohoka, abakiraga amafaranga batiyasubizayo batoya azana. Bavandimwe b'Islamu, mwumva aho hantu ukuntu hameze. Uwo urimo kubika ibintu atarabibika bateye abantu uraza kugaruka nyuma y'iswala, amaduka agafungwa, abantu bose bakerekeza ku musigiti. Ababishoboye bagasasa munsi y'izo mikoro. Kubera iki? Iswala yaho hantu n'ubundi ibiri inyuma ya imam, mikoro za imam ziri hejuru yawe, kandi iswala y'imaka ni imaka irangana. Uri mu musigiti, uri imbere ya Al-Kaaba, uri inyuma ya Al-Kaaba, iswala ni zimwe zirangana zose. Iswala imwe bavandimwe b'Islamu yahariya ni umubare w'iswala zitabarika zahandi hantu ibihumbi 100. Mutekereze murebe icyo gihugu. Allah subhanahu wa ta'ala arahirira kuri Makka. Allah subhanahu wa ta'ala iriya Makka mureba, Allah subhanahu wa ta'ala yarayivuze ayisorezaho, arangije ati wa hadha albalad alamin. Allah subhanahu wa ta'ala karahiriye kuri imijyi y'ubutumwa, karahiriye aha hantu intumwa ze zikomeye zashinze ibirindiro zikigisha la ilaha illa Allah, zigashikama ku idini. Allah subhanahu wa ta'ala arashaka kutubwira iki kidasanzwe. Allah subhanahu wa ta'ala arashaka kudushimangirira icyo abantu bakwiye kumenya. Mbere yuko tugeraho bavandimwe b'Islam, nagira ngo tuvuge gatoya ku mateka ya Kaaba. Umugabo witwa Qatada, musesenguzi wa Qur'an, aratubwira ati ذكر لنا أن الحرم حرم بحياله إلى العرش. buriya iriya Al-Kaaba kuriya tuyibona, iriya Al-Kaaba kuriya tuyibona ku isi ni ikimenyetso cy'uko arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala imeze mu ijuru. Nk'uko abantu ku isi dukora tawafu kuri Al-Kaaba, mu ijuru bakora tawafu kuri arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. وذكر لنا أن البيت هبط مع آدم حين هبط. الله سبحانه وتعالى kubera ko yarazi ko Adam alayhi salam nubwo aje mu isi azakora ibada, azakora tawafu. Bavandimwe b'Islam, ibada ya tawafu iri muri ibada nziza. Kuzenguruka Al-Kaaba inshuro 7, kuzenguruka Al-Kaaba inshuro 7, iriya ni tawafu. Allah subhanahu wa ta'ala amaze kuzana Adamu hano ku isi, amuzanana na Al-Kaaba. Kubera ko Adamu alayhi salam aza ku isi ndetse na Hawa bamanukiye muri kino gihugu gitagatifu cya Saudi Arabia. Ni nayo mpamvu umusozi wa Arafa, buriya umusozi wa Arafa niho Adamu alayhi salam yahuriye na Hawa bavuye mu ijuru, bamaze iminsi bashakana. Ni hafi ya Al-Kaaba. Ubuva muri mashahiri we tujimaka kuri Al-Kaaba. Noneho Al-Kaaba yamanukanye nabo iri hariya. Noneho ikibazo cyaje kuza kuba ikihe? Ku mwuzure wo ku gihe cya Nuhu alayhi salam. Uriya mwuzure twagiye tuganiraho inshuro nyinshi. Allah subhanahu wa ta'ala uriya mwuzure kubera ko cyari igihano, ntago Allah yemeye ko uriya mwuzure ubaho gugere kuri Al-Kaaba. Icyo Allah subhanahu wa ta'ala yakoze ni iki? Al-Kaaba yaraje irazamurwa, isubizwa aho yaturutse. Ariko umusingi wayo w'amabuye yari iteretseho uguma he? Hariya. Itegeko ryo kongera kuyubaka noneho yubakiwe kuri uriya musingi yazamuwe ku gihe cya Nuhu yavanyweho, ryahawe nde? Ibrahimu alayhi salam. Bavandimwe b'Islam, Al-Kaaba ni ikintu gikomeye cyane. Naririya buye ry'umukara ni yakut, ni buye ryo mu ijuru. Hano ku isi ririya buye ntari hari. Ririya buye rya Al-Kaaba ni yakut. Amabuye ya yakut Qur'an yarayavuze yakut wal marjan. Aya mabuye ya yakut ni ryo ririya buye ry'umukara rya Al-Kaaba ryavuye mu ijuru. Ntabwo ari buye ryo ku isi, iriba ku isi riri. Allahu akbar. Bavandimwe b'Islam, Allah subhanahu wa ta'ala azabashoboza kugera muri kiriya gihugu. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri azabibashoboze cyane. Iyo ugeze hariya hantu wumva ubuyisilamu bwawe bwuzuye. Iyo ubonye Al-Kaaba imbere yawe, iyi ni Al-Kaaba. Murebe icyerekezo dusenga turebamo, ubu turi kureba kuri Al-Kaaba kubera ibipimo. Iyo iyi ari Al-Kaaba, iyi ni Maka, abayisilamu bari hano basenga bareba aha, abari hano basenga bareba, musenga murebana Al-Kaaba irimo hagati. Ugahera ukagenda mpaka ku iherezo ry'isi.
abari hano dore bahera hano bakagenda mpaka ku iherezo ry'isi, abari muri iki gice bareba, abari muri kiriya bareba. Bivuze ngo abayisilamu ku isi twese iyo turi gusara tuba turimo kurebana dushingiye kuri iriya Kaaba iri mu hagati. Allahu akbar. Muvandimwe w'Islamu, Allah subhanahu wa ta'ala ayirahiriraho. Noneho iriya Kaaba ubwo yari yaravuye mu ijuru iri kumwe na Adamu, ibada ya mbere Allah yabanje gutegeka Adamu, yaramubwiye ati ngiye Kaaba kora tawafu hano, ugomba gukora tawafu. Fatafa hawlahu Adamu wa man kana ba'dahu min almu'minin, abemera Imana bo ku gihe cya Adamu bakoraga tawafu kuri iriya Kaaba yavanywe mu ijuru. Hatta idha kana zamanu tufan, kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yateje umwuzure. Hina aghraqa Allahu qawma Nuhin, ubwo Allah yorekaga abantu ku gihe cya Nuhu alayhi salam, rafa'ahu, Allah nibwo yazamuye Kaaba. Iya Kaaba rero yongeye kubakwa na Ibrahim, tubisanga muri Qur'ani muri suratul Baqara. Allah ati subhanahu wa idh bitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah yagerageje Ibrahim, Allah yagerageje Ibrahim, amuha ikigeragezo gikomeye. Icyo kigeragezo fa'atammahun, Ibrahim aragitsinda. Niki Allah subhanahu wa ta'ala yaramubwiye ati, Ibrahim yararyamye ararota abaga umwana we w'umuhungu yari afite w'ikinege Ismail alayhi salam, kubera ko Ishaqa yarataravuka. Ishaqa yavutse, Ishaqa wa Sara yavutse, Ismail afite imyaka 14. Wumve nawe ukuntu abantu bacuritse bagenzi bacu mu yandi madini babahamisha. Umwana wavutse kuri Hajar ari we Ismail alayhi salam, afite imyaka 14 nibwo Sara yabyaye Ishaqa. Ibi byo kubaga byari byararangiye, ikigeragezo cyo kubagwa cyari cyararangiye, na Ibrahim adafite n'icyizere ko hari undi mwana uzavuka. Afite Ismail wenyine, afite imyaka 7 Ismail, Ibrahim araryama arota ariko mubaga. Bibaye kabiri, bibaye gatatu, atamenya ko ari itegeko ryandi rya Allah subhanahu wa ta'ala. Yegera Ismail aramubwira ati, yindi bita child participation, murayizi, kureka umwana akagira uruhare mu bimukorerwa. Yongeye ni principe none ahangaha muri child protection, mu bintu bigendanye n'ubumenyi bw'abana. Ibrahim arasabwira umwana we ati, mwana wanjye rero arose nkubaga, kandi urabizi iyo ndose ntago ari ukurota gusa, nyine nategetswe, urabyumva ute? Mwana aramusubwira ati, ya abati data fasna bima tu'mar, uko Imana yabigutegetse bikora uko, singewe uzahava mu nkubera ikigusha. Satajiduni insha Allah min as-sabirin, uzasanga nihangana insha Allah. Igihe cyarageze, umunsi wo gushyira itegeko mu bikorwa uragera. Allah subhanahu wa ta'ala asuzuma neza imani ya Ibrahim no guca bugufi kwe. Rero aho ngaho niho abantu benshi batsindirwa. Allah subhanahu wa ta'ala abashobora no kuguha ikigeragezo nyuma yagukuramo, cyangwa akanagihagarika kitarakugiraho ingaruka, ariko abashaka kugira ngo abanza pime iniya yawe n'ukuri kwawe kuri icyo kintu. Benshi rero batsindwa batararenga iyo step. Allah subhanahu wa ta'ala ati, do aratsinzwe, agiye ku mupfumu, yatsinzwe, agiye ku muferi, tayari yatsinzwe. Ibrahim yarabyubahirije neza uko abishaka, fa atammahun. Abaze kubitsinda, Allah subhanahu wa ta'ala aramubwira ati, Ibrahim uzamuwe mu rwego, uzamuwe mu rwego. Kuzamurwa mu rwego, Allah agiye kumugira iki? Inni ja'iluka linnasi imama, ngiye kukugira umuyobozi w'abantu. Imam, ngiye kukugira umuyobozi w'abantu. Ibrahim yumva ni byiza kuba imamu w'abemera Imana, kuba umuyobozi w'abantu, yumva ni byiza. Qala Ibrahim aravuga ati, wa min dhurriyyati, Mana nyagasani, no mu rubyaro rwanjye, no mu rubyaro rwanjye nabo uzabagira abayobozi w'abantu. Allah subhanahu wa ta'ala niwe yarabwiye gusa, ariko Ibrahim ahita asabira n'urubyaro rwe. Igisubizo cya Allah kirimo ubumenyi n'ubwenge bukomeye cyane. Allah subhanahu wa ta'ala ni umumenyi. Qala, Allah aramusubiza ati, la yanalu ahdi adh-dhalimin, abazagira nabi b'abanyamahugu ntago ibyo ndi kuvuga bibareba. Mu rubyaro rwawe bazabamo b'abanyamahugu barahari none ku isi, ntago ibyo ndi kuvuga bibareba. Birareba gusa abazatunganya kandi bakaba bemera Imana. Urumva igisubizo cya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah abwira Ibrahim ati, nzakugira imamu w'abemera Imana, nzakugira imamu, umuyobozi, sekuruza w'abemera Imana. Ibrahim ati, n'urubyaro rwanjye. Imana itoya, n'urubyaro rwawe nibyo, ariko abanyamahugu muri bo ibyo ndi kuvuga ntibibareba. Allah yarabazi.
noneho Allah subhanahu wa ta'ala ati wa idh ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna, iriya alkaaba mureba Allah subhanahu wa ta'ala yayigize inzu abemeramana bahuriraho bagakora ibada, kandi ayishyira ahantu hatekanye iranatekana. wattakhidhu min maqami ibrahima musalla, maqamu Ibrahim kuri alkaaba. iyo ugeze kuri alkaaba ubona maqamu Ibrahim, kandi abo bemeramana bagasengera kuri maqamu Ibrahim. biba bikomeye kuhasengera, haba hari abantu benshi, buri muntu arashaka kuhasarira. uramutse unanahagiye ntuzarwane ngo ubyigane uvuge uti ngiye gusarira kuri maqamu Ibrahim. icyo ukora ushyiraho iniya yuko ugiye gusarira maqamu Ibrahim, ukigira kuri ahantu ubona hatekanye. ahantu haba hari ikintu cyitwa umuhindu, uzi neza alkaaba icyo ari cyo. niyo urangaye ujya kubona ukabona agatsintsino karagiye. haba hari abantu benshi. noneho umugisha wa Allah kuri kino gihugu, nko mu myaka twahabaga turi abanyeshuri muri za 2000 na kangahe, mu gihe kitari icya hijra wasangaga abantu ari bake. ubu none abayisilamu barimo gukora umura ku isi yose. tekereza ko umusigiti none ahangaha uruzuye, Maka yose iruzuye abantu baje gukora umura. hahandi kugera kuri alkaaba none ntibabyemerera usibye umuntu wambaye ihramu gusa wenyine uje gukora byibuze. bakavuga bati reka tujye twemerera abantu bambaye ihramu baje muri umura aribo bagera kuri alkaaba, kubera ko iyo urangije umura nawe ntongera kwambara ihramu biba birangiye. ubwo urumva urarekera abandi bashya baje gukora umura, aba aribo bajya kuri alkaaba. bavandimwe b'Isilamu, Allah azadushoboze inshallah kugera hano hantu. maqamu Ibrahim rero urumva Allah hano yarayivuze ati bagakorera iswala kuri maqamu Ibrahim. wa ahidna, twahaye isezerano Ibrahim na Ismail, turababwira tuti tahira, iyi nzu ni muyisukure, litaifina, kubera abantu baza gukora tawaf, wal akifina, nabaza kuhakora itikafu, warukai sujud, nabaza kuhakorera iswala zisanzwe zirimo ruku na sijida. noneho iyo urangije tawaf nko muri umra ukuntu umra ikorwa ni ibintu wari yose ashobora kukubwira ugahita ubimenya, nta n'ikindi kintu kindi cyakugora usibye wenda kwihakanya ukiga nk'amaduwa, amagambo amwe namwe avugwa ahantu hariho hose. ikintu cya mbere ni iniya rero ya umra itandukanye n'iswala. iniya ya umra bayita ihram rero uyifatiraho bita miqat. nk'iyo iyo ugiye muri Saudi Arabia, indege yari yose ikujyanyeyo, iyo mugeze mu cyerekezo kirimo miqat, aho hantu hafatirwa iniya barababwira bati tugeze miqat, indege waba wajyanye nayo yari yose. bisaba ngo niba ugiye kurira indege ikujyana Jeddah cyangwa se ikujyana Saudi Arabia ya nyuma, uhite wambara ihramu nk'umuntu wamaze kwitegurira iniya ya ihramu, hasigare gusa ijambo ribuvuga ugeze aho hantu, uhita ukenyera nyine ziriya ihramu. indege ya nyuma ikwinjiza Saudi Arabia, urugero niba uvuye mu Rwanda ukanyura Addis, Kigali Addis Ababa, uraba wambaye imyenda isanzwe. nugera Addis Ababa ugende woge, numara koga wambare ihramu. ushobora no kuva inaha woze wowe gusa ugatawaza hara mu kibuga cy'indege, kuko urava Addis Ababa winjira Saudi Arabia ukambara ihramu. iyo mugeze rero miqat, miqat indege zica hejuru yayo, kandi ibyo bishobora kuba bimeze gutyo ukagira ngo ni ibintu bisanzwe. ni ukuvuga ngo indege zijya Saudi Arabia zitegetswe kunyura hejuru y'iyo miqat. ni ukuvuga ngo air traffic control ya Saudi Arabia, indege zinjirayo zigomba kunyuza abahaji bazirimo na mu'tamirina hejuru ya miqat. barakubwira bati niba uturutse mu cyerekezo iki n'iki, hari ibintu bita noza waypoint mu bumenyi bw'indege. mwebwe muturutse aha muzaca hano, bazi ko uciye aha wese araza kunyura hejuru ya miqat mbere yo kugera ku kibuga cy'indege. iyo mugeze aha rero nubwo babwira bati tugeze miqat, ugahita ushyiraho iniya ukavuga uti Allahumma labbaika umratan, Allah ndakwitabye kandi nje gukora umra. iyo iryo jambo umaze kurivuga, basubwo uragenda ugasohoka mu ndege, uba uri mu'tamir, uba wamaze kujya, nta kindi kintu ushobora gukora mu bintu biziririjwe, guca inzara, gukora iki, ukagenda ukagera kuri alkaaba. iyo ugeze kuri alkaaba umaze gusarira kebyiri, cyangwa se n'igihe usanga barimo no gusara iswala zisanzwe, ugusani. iyo utangiye sasa tawaf, uragenda kuri alkaaba ukareba aho ugomba gutangirira, haba hari ibimenyetso. wamara gutangira ku ibuye ry'umukara ugatangira,
inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, iyo inshuro zibaye 7 ugomba gusarira rak'atay tawaf, iraka ebyiri za tawaf. Ni byiza kuzisarira kuri iyi maqamu Ibrahim ivugwa, ariko iyi maqamu Ibrahim navuze ko haba hari umubyigano nyuma yawo w'abantu bashaka kuhasarira. Kureba ukudusarira mu musigiti, umuntu agasarira nk'ahantu hangana gutya kuri al-Kaaba, metero intambwe ebyiri zonyine ziba zihagije kuhasarira aho ngaho, kubera abantu benshi baba aho ngaho. Ebyiri gusa ziba zihagije, pate ebyiri zonyine, iswala na sijida na ruku. Iyo urangije gukora izo raka, aho ariho hose mu musigiti hakoroheye, uhita winjira Safa na Marwa gukora sa'i. Safa na Marwa gukora sa'i, uhera Safa kuvuga uti abda'u bima bada Allahu bi, ngiye guhera ku cyo Allah yatangiriyeho muri Qur'ani. Allah yaravuze ati inna Safa wal Marwa, Allah yahereye kuri Safa. Safa iyo ugiye n'inshuro, Marwa wagaruka n'indi, ni ukuvuga ngo wagenda n'inshuro wagaruka n'indi. 7 zarangira, ya karindwi ibiri Marwa, ugahita usohoka mu musigiti ukajya hanze kwiyogosha. Kwiyogosha ni ukugabanya umusatsi cyangwa ukogosha ukawumaraho, haruku au taqsir. Ubu nasanze baranabyoroheje, hari abogoshi ba leta bari hanze bafasha abantu gusoza umra, udatanze amafaranga. Abantu bogosha ubuziranenge, bafite ibikoresho bya kijyambere, urahagera bagahita bakogosha, barangiza bakakubwira bati ubu umuhango wa umra urarangiye. Uragenda ugakoramo ihram, ugasubiramo imyenda isanzwe, ubwo umra iba yarangiye. Nuko nguko muri meze, urumva ntabwo igoye. Ariko iyo tugeze kuri hija yo, hija ni ikindi kintu. So Allah subhanahu wa ta'ala byose azabidushoboza. Allah subhanahu wa ta'ala ati للطائفين kuri al-Kaaba, Ibrahim na Ismail musukure al-Kaaba للطائفين, kubera bazaza gukora tawaf, wal aakifina, n'abazaza mu musigiti gukora itikaf no kubamo no kuhaba. Muri ura musigiti w'Imaka itikafu nagari mu kwezi kwa Ramadan gusa. Hari igihe ugira gutyo ukabona hari umuntu usa n'uhatuye, utari kuriya muntu ndabona wagira ngo arahaba, ukabona ibikapu imbere ye, ukabona intebe yicayeho mu musigiti, ukabona ari aho ngaho. Abaza kuwubamo kubera ko n'ahantu haba hatekanye, ko haba biba ari byiza. Waruka'i sujud, n'abahakorera isala zisanzwe zirimo ruku na sijida, kuko tawaf turabizi ko nta ruku na sijida igira, kandi ni ibada ikomeye cyane, na sa'i nayo nuko. Allah ati wa idh qala Ibrahim rabbi, Ibrahim akunda gusaba, agiye gusabira kiriya gihugu, agiye gusaba iki? Rabbi ij'al hadha baladan, Allah hadha baladan, iki gihugu kigire. Iyi balad ivugwa aha ni nayo dufite muri watini wa zaitun, ni nayo dufite muri suratu al-balad, tuzayisesengura mu minsi iri imbere. La uqsimu bihadha al-balad. None muri surati tini Allah ati wa hadha al-balad al-amin. None muri suratu al-Baqara Ibrahim arimo gusaba, asaba aravuga ati Rabbi ij'al hadha baladan. Iyo ni Makka, ni Saudi Arabia. None ahangaha iyi Makka twananayiganiriyeho muri tafsiri y'ihe sura, suratu Quraish, tuvuga ko ubukire biriya bihugu bifite, umutekano biriya bihugu bifite, amafaranga ari hariya, ubuzima bwiza buri hariya, bihari kubera iki? Iyi al-Kaaba. Niyo mpamvu Allah yavuze ati falyabudu, bashimire Allah, bashimire Allah we wazanye iyi nzu hano, kubera ko bavandimwe b'Islam, nkubwiye umugisha biriya bihugu bifite kubera iriya al-Kaaba, dushobora kuvuga umunsi ukaturangiriraho. Umra yonyine gusa abantu barenga 30,000,000 ku mwaka basigaye bajya Saudi Arabia muri hija na umra, 30,000,000 ku mwaka. Hija yonyine gusa mu myaka ya kera ubu yariyongereye, yinjirizaga Saudi Arabia miliyari 6 z'idolari ku mwaka. Miliyari 6, ntabwo ari miliyoni, miliyari 6 z'idolari ku mwaka. Iyo yari hija gusa. Ubu none hazariyongereye, ziri hagati y'8 n'9. Umra nayo ku mwaka, kuko umra yinjiza menshi muri ekonomi mu baturage, ariko mu isanduku ya leta ntiyinjiza menshi cyane, kuko visa za umra ntizihenda kandi nizo leta ibakuye amafaranga. Ariko muri ekonomi amadovize 30,000,000 z'abantu bagiye gukora umra, wagiyeyo hariya hatsinda amadolari 500, 1000, uyabaza ayo madovize yinjiye muri icyo gihugu, waba wacuruje iki kugira ngo yinjire mu gihugu nk'icyo kitari icyo ngicyo? Waba wacuruje iki kugira ngo winjize 30,000,000 kuko amadolari 500? Urumva mu gihugu.
Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye umugisha. Ariko impamvu ni iyihe? Musome iyi dua mwumve. Wa idh qala Ibrahim aravuga ati rabbi Allah ij'al gira hadha baladan, iki gihugu cya Makka, aminan, kigira umutekano, kibe igihugu gitekanye, warzuq ahlahu min athamarat, abagituye ubaha amafaranga bakire. None mwagize ngo byapfuye kuza gutyo gusa? Abagituye ubahe riziki, ubaha amafaranga bakire. Noneho Ibrahimu ni umwemeramana, afuhira abemeramana, wumva akantu yacometsemo, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, abemeramana gusa bari buzaha amafaranga, ntabwo bishoboka. Ibrahimu afuhira abemeramana gusa bari buzaha amafaranga, niwe ngiye nshaka bonyine. Arabubwira ati ntabwo ariko bimeze, nta duka ry'umwemeramana gusa rishoboka, bose baraza bagashyira hariya. Ntabwo washobora gushinga kwasiteri y'umwemeramana gusa, ntiwashyiraho moro z'abemeramana gusa, ibyo ntibishoboka. Allah murebe ubuhanga bwa Qur'an bavanywe b'Islam. Allah icyo gitekerezo cya Ibrahimu yaracyanze muri iyi sura. Kurikire mwumve. Qala, Allah aravuga ati waman kafara, n'abahakanye nzabaha, fa umati'uhu qalilan, nzabaha humura n'iby'igihe gito bya hano ku isi, thumma atarruhu ila adhabin nar, icyo mbabikiye n'ibyo kiza. Bavanywe b'Islam, n'icyo wabona nk'iki gitabo Qur'an, n'iki wabona nkayo? N'ayahe magambo meza wabona nk'iki kiganiro cya Ibrahimu na Allah? Ibrahimu asabira amafaranga abemeramana gusa, Allah akavuga ati oya, n'abari babahakanye nzabaha, ariko humura ntibiguhangayikishe, ibya hano gusa. Nyuma ya hano ku isi nawe ufite ikintu n'iki? Ntawe ufite ikintu n'iki. Wa bi'sal masir, kandi ibyo mbateganyirije nyuma y'iyi si nibyo bibi. Allahu akbar. Suratul Baqara ayijana na 26. Rero umugisha wose Ibrahim alayhi salam ni dua ye, Allah yarayakiriye. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya ya 4 aratubwira ati sura, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah subhanahu wa ta'ala yatangiye yarahiye ku misozi izwi intumwa zakoreyeho akazi, Atini, Az-Zaytun, Isa alayhi salam yakoreye akazi Yerusalemu, Turi Sinin, Musa alayhi salam yakoreye akazi ke gakomeye k'ibwiriza butumwa ku musozi wa Sinai, wa hadha al-balad al-amin, intumwa y'Imana yakoreye akazi kayo gakomeye muri kino gihugu twaganiraga cya Saudi Arabia, by'umwihariko al-Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala amaze kurahira kuri aha hantu, mwumve jawabul qasam, igisubizo cy'indahiro ni iki? Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, mu by'ukuri twaremye umuntu mu ishusho nziza. Mwumve, Allah yarahiraga ari iki cyonyine ashaka kutubwira. Mu by'ukuri twaremye umuntu mu ishusho nziza, fi ahsani taqwim, ishusho nziza. Ubwonko bw'umuntu Allah subhanahu wa ta'ala araburema, arabwitondera neza, bukora neza ku buryo umuntu ishusho ye ni nziza. Taqwim ntabwo ari ishusho gusa, ahsani taqwim, buri kintu kiri mu mwanya wacyo. Indesho y'amaboko, nta gisimba mwari mwabona gifite amaguru areshya gutya n'amaboko maremare, kigenda kimeze nk'igihagaze, ariko reba umuntu uko ameze. Ahsani taqwim, format y'umuntu ni format nziza. Ahsani niyo nziza, ni ukuvuga ngo umuntu aremye mu ishusho nziza kurusha ibindi. Size y'umutwe, size y'ikirenge, amano, uko ibintu byose biba bimeze, Allah subhanahu wa ta'ala byose arabizi. Uko abagabo bagomba gutera, ibigango byabo uko bigomba kumera, uko abagore bagomba gutera mu buryo bubakwiye, busa nabo, bubanye no kuba ari abagore, binajyanye n'icyo Allah yabaremeye. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati fi ahsani taqwim, iri shusho mureba y'umuntu uko aremwe n'imikorere by'umubiri we ni ahsan, biruzuye, ni ahsan, nibyo byiza kuruta ibindi. Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri ajya duha kuba mbashimira. Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yo kurahira yaravuze ati laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, mu by'ukuri twaremye umuntu mu ishusho nziza. Abasesenguzi ba Qur'an bavuga ko iyi shusho nziza y'umuntu yuzura muri iriya myaka y'ubusore, imyaka iri muri 35, hagati ya 30 na 35, 45 gutyo, maho ngaho hagati.
Naam, kubera iki? Icyambere muri iriya myaka umuntu aba yuzuye kuri degere ya nyuma uko Allah abishaka. Imbaraga ze ziba zuzuye bitandukanye nuko yari ameze akiri umwana, ubwonko bwe buba bwarakuze bitandukanye nuko yari ameze ari mu myaka 16 17, ndetse binatandukanye nuko azaba ameze mu myaka 60 atangiye gusaza, ibitekerezo by'abana bisigaye bimuganza. Muri iyo myaka rero abamenyi baratubwira bati bal ma'na dhalik, icyo bishatse kuvuga laqad khalaqna al-insana, umuntu twaramuremye mu ishusho yuzuye igeramo hagati ikuzura, fabalaghna bihi istiwa shababihi, muri iriya myaka y'ubusore, uruhu, imbaraga, buri kintu ahsan ma yakunu, kiba ari cyiza kurenza indi step yari yose yo mu buzima bw'uwo muntu, wa a'dal ma yakunu wa aqwamuhu, kandi icyo kintu muri iyo myaka y'ubusore kiba gikora neza kuruta indi myaka yari yose. Impamvu y'iri somo ni iyihe? N'impamvu y'iyi tafsiri ni iyihe? Yuko umuntu yuzura muri iriya myaka y'ubusore ni ukubera aya ikurikira iyi ngiyi Allah subhanahu wa ta'ala aganiraho ku busaza, ko nguko niko Qur'ani bayisobanura, ni nako bayisobanukirwa. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, umusesenguzi wa Qur'ani witwa Ikrima aratubwira ati Allah ati twaremye umuntu mu ishusho nziza mu buryo buboneye. Ashabu alqawiyu aljald, wa musore muri ya myaka umusore bafite imbaraga noneho zo gukora buri kintu ku mubiri we gikora neza, buri kintu gikora neza. Naam. Hanyuma Ibn Abbas aratubwira ati laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, mu by'ukuri twaremye umuntu mu ishusho nziza. Shababi ya umusore awwal ma nasha, muri iriya myaka y'ubusore. Ibn Kathir akatubwira ati ibi nibyo, iyi tafsiri niyo, ariko nanone ntidukwiriye kujya kure y'icyo Allah yavuze. Allah yaravuze ati laqad khalaqna al-insana fi ahsani sura wa a'daliha, muri rusange umuntu afite ishusho nziza, afite imiterere myiza kurenza ibindi Allah yaremye mu bindi bintu dufite hano ku isi. Naam. لأن قوله أحسن تقويم, ishusho nziza ikwiriye umuntu, Allah subhanahu wa ta'ala yarashatse kuvuga ko muri rusange mu byo Allah yaremye umuntu ari mu ishusho ikwiriye. Birasa nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani yavuze ngo iki, walaqad karramna bani adam, mu by'ukuri umuntu twaramuhaye ikramu. Murayizi ikramu, walaqad karramna, umuntu twaramwubashe, umuntu twaramuhaye, umuntu twamuhaye ikuzo. Kubera iki? Murebe ibintu twashoboje umuntu. Hamalnahum, abantu tubatwara, fil barri, imusozi, wal bahri, no mu nyanja. Abantu bo bazi ko ari amato agenda mu nyanja ari bo bayagenza, bazi ko ari amato agenda mu nyanja ari bo bayateruye, bazi ko indege zigenda mu kirere ari bo bazigurutsa, ari bo bazijyana. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi sura byose yavuze ko ari we ubikora. Kubera iki? Amazi afite imbaraga ziterura amato, ziriya mbaraga Allah subhanahu wa ta'ala zikuye mu isegonda rimwe gusa wakumva umubare w'amato yacubiye ku isi ubwoba bukakwica. Indege kugira ngo zishobore kugenda zifite ukuntu zigenda mu muyaga. Allah subhanahu wa ta'ala uhagaritse isaha imwe gusa cyangwa isegonda, indege zahananuka ntiwamenya uko zingana. Kandi hamwe n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala akazireberera hafi yo zirimo kugenda. Allah rero ati twahaye abantu ikuzo, tubatwara imusozi no mu mazi, warazaqnahu, none twabahaye amafunguro, min at-tayyibati, kandi meza. Kabisa, warazaqnahum min at-tayyibati, twabahaye amafunguro meza. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala yahaye abantu ikram, warazaqnahum min at-tayyibati, kandi abantu tubaha riziki nziza, wafaddalnahum, tubaha n'agaciro, wumve, ala kathirin, kurenza benshi, mimman khalaqna, twaremye, tafdila, tubaha agaciro cyane abantu. Bavandimwe b'Isilamu, umuntu afite agaciro kabisa. Tekereza mu bintu byose by'ibinyabuzima biri ku isi, niwe uvuga wenyine. Murumva se atari ikintu? Reba ubwonko bw'umuntu uko bukora, murebe ubwenge. Allah subhanahu wa ta'ala, reba ubwonko, yigisha abantu ubwenge hano ku isi. Naam. Hanyuma rero Allah ati hamwe n'ibi byose, icyambere
twaremye umuntu mu ishusho nziza. Muri aya yunganira iyi ngiyi twabonye ikram. Allah avuga ati umuntu hano ku isi twaramuhaye ntacyo twamwimye, tumutwara imusozi, tumutwara fil barri wal bahri. Iyo tuvuze al barri imusozi haba harimo no mu kirere, wal bahri no mu nyanja. Tumuha amafunguro, kurya ibintu byiza, murebe imbuto. Noneho birantangaza ukuntu mu gihugu nka Saudi Arabia kidahinga cy'ubutayu gusa, ugenda ufite amafaranga winjira ahantu bacururiza imbuto, bakakubwira ati icyo ushaka cyose ugifata ukizane tukubarire. Ibyo ushaka, nkumbuye pome ukayiterura, nkumbuye ipera ukarifata, nkumbuye ikintu ukagifata, ugafata nk'ibintu nka 20 ukajyana ku munzani uzi ko ari imbuto zihenda nko muri Afurika zakabaye zera kubera ko ubutaka bwacu n'ubwo guhinga. Aho ni mu butayu, uravuga uti izi mbuto zo muri ubu butayu koko nihaye kugura. Wagera gutyo ugasanga pome ni amafaranga 100. Pome ni amafaranga 100, waba wafashe bikiri 200. Urumva za mbuto zimboneka rimwe, za zindi zimboneka rimwe hano mu Rwanda bagurisha ku kiro 8,000. Wagera gutyo ugasanga wafashe nka 3 cyangwa 4, arakubwira atanga ni 300 yonyine cyangwa 400. Wayabara amafaranga yene ugasanga ni make, amariyari 10 ugatana ishashi yuzuye imbuto. Bazo ukareba ukavuga uti ngibi ni ibitangaza bya Allah, nta kindi. Ugategereza kuzabona bahinga ugaheba, ukazategereza kubona imodoka ibizanye ugaheba. Wewe mu gitondo urabyuka ukabona iryo duka ibintu biruzuye igihe cyose. Allahu akbar. Usaba Allah subhanahu wa ta'ala katworohereza. Warazaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum. Allah yahaye umuntu ifadhila n'ingabire byinshi. Murebe indege bavanywe abayisilamu kuntu zimeze byinshi. Allah subhanahu wa ta'ala byose abihaye. Arangije ati thumma ariko radadnahu asfala safilin. Igihe kiragira umuntu agasaza tukamusubiza inyuma, akongera akajya munsi, akajya hasi ibintu byose. Naam. So Imana subhanahu wa ta'ala he mugisha abasaza bacu bari hano mu myaka yabo bagezemo. Naam. Abakirira ibyo bakoze mu buzima bwabo ibyiza, abyandika ari ibyiza, bibakubira inshuro nyinshi, ibibi abibahindurire ni ibyiza. Ni imyaka ya baraka mu byukuri. Naam. Subhanahu wa ta'ala aratubwira ati thumma radadnahu asfala safilin. Nyuma yaho umuntu arakura, agakura, akarenga, akongera agatangira gusubira hasi. Noneho uku gusubira hasi ni ardhalil umr. Ardhalil umr ni imyaka yo gutakaza ubwenge. Iyo myaka yo gutakaza ubwenge Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yigarutseho aravuga ati likayla ya'lama min ba'di ilmin shay'a. Umuntu wari warize w'umuhanga azi ibintu byose, ubwonko buragenda bugahanagura agasigara nta kintu na kimwe azi, nta na kimwe azi. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati iyo myaka bayigeraho, abemera Imana bayigeraho ndetse n'abahakanyi bayigeraho, ariko araza kuza kutubwira itandukaniro riri hagati yabo. Umwemera Imana ugeze muri iyo myaka n'umuhakanyi ugeze muri iyo myaka harimo itandukaniro rinini. Allah yarivuze muri iyi sura, turaza kuza kuribona. Thumma radadnahu, Ibn Abbas aratubwira ati thumma radadnahu asfala safilin. Nyuma y'umuntu kuba mu nema, wumvishira bavuze ya myaka y'umusore icyo bari bagamije, bashaka kujyanisha iriya aya n'iki kinyuranyo cyayo. Allah subhanahu wa ta'ala avuze muri iyi myaka yo gusaza, noneho umuntu umubiri nta na kimwe ugishoboye n'ubwonko bwarahagaze. Thumma radadnahu asfala safilin. Nyuma yaho umuntu tumusubiza inyuma agasubira hasi, biri hasi. Ardhalil umri. Amru ndetse na Asim ndetse na Ibn Abbas baratubwira bati ardhalil umri, iyo ni imyaka y'ubukure, ubwonko buba bwarahagaze. Ibn Abbas aratubwira ati yaruddu ila ardhalil umri kabura hatta dhahaba aqluhu. Umuntu arakura paka ubwonko bugahagarara, kandi ubwonko ntabwo busiba ibintu byose icyarimwe, bugenda gahoro. Nkuko bwatangiye bwiga niko bugenda busiba. Umubare w'ibyazi uyu mwaka iyo ugarutse umwaka utaha usanga byaribagiranye, usanga hari ibindi atazi. Ashobora gutangira azi abuzukuru, yagera imbere abuzukuru akazabayoberwa, agasigaza abana, yagera imbere bamwe mu bana akabayoberwa, agasigazamo nk'umwana umwe mubaga hafi cyane, yagera n'imbere nawe akamuyoberwa. Nuko nguko no ku bindi bintu biba bimeze. Naam. Noneho Ibn Abbas aratubwira ati yaruddu ila ardhalil umri, asubira inyuma ku buryo ubwonko buhagarara. Abasaza bo kugiye cy'umwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam barakuze mpaka bagera muri iyi myaka.
فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صفعت عقولهم intumwa y'Imana baraza bati bari abasaza se bako byarangiye bimeze bite ubwonko bwarahagaze tuzajya tubakurbana tubazane gusari bimeze bite فأنزل الله عذرهم الله سبحانه وتعالى amanura aya za Qur'ani zitandukanye zivuga kuri abo basaza harimo n'iyi aya tugiye gusorezaho iyi sura Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati abo basaza ni mubareke ibyo bakoraga mwumva itandukaniro hagati y'abasaza b'abemeramana n'abasaza babahakanye ibyo aba basaza b'abemeramana bakoraga mu myaka yabo y'ubusore mu myaka yabo yo gusaza bagifite imbaraga bakibikora Allah arabizi ikintu ku kindi niyo wamaze kwinjira muri iyo myaka arakomeza akabyandika dhuhuri yageze mwamwandikiye dhuhuri twayanditse musaza yibereye mu rugo urumva itandukaniro ry'abemeramana n'abariya bandi basaza bakagera muri iyo myaka nta kintu bafite abasaza b'abemeramana bageze muri iyo myaka igisibo cy'uko zikora Ramadan cyageze buri munsi mujye muwandika wuzuye kubera iki Allah ziki impamvu atari gusiba no kubera ubusaza ariko ibyo mwumve ni kurinde ese ari umusore yakoraga iki ari umusore iswara yarazubahirizaga ese buri munsi mu buzima bwe agifite imbaraga yashoboraga gusoma byibuze niyo zaba impapuro 5 za Qur'ani niba yarabikoraga ari routine ya buri munsi niyageze muri iyo myaka ithawabu za Qur'ani abamarika barakomeza bakandika mbese Allah aragenda akagenerating ibikorwa byakoranze mu buzima bwawe no muri iyo myaka uri muri iyo myaka bagakomeza kubyandika intumwa y'Imana iti Allah subhanahu wa ta'ala azakomeza kubandikira ibyo bakoraga batarasaza kugira ngo ngaho نعم عكرمة أرتبجرتي ثم رددناه أسفل سافلين ردوا إلى أرذل العمر برساز وكجرا ممياكا يتنجر في بكتشل تشارشو تشوسي hanyuma nanone harabasobanuye aya thumma radadnahu asfala safirin kari ku munsi w'imperuka nam bavuga ko ari ku munsi w'imperuka aho bamwe mu bantu kubera kutamenya Allah no kutamutinya bazahabwa ikinyuranyo cya yashusho nziza abantu bafite hano ku isi agasana subhanahu wa ta'ala zaturinda umuriro wa jahannam nta muntu uzajya muri jahannam ari handisam yari handisam hano ku isi ntiyamenye ibyari byo ngo azashimire Allah ashyira agahanga hasi asingize Allah subhanahu wa ta'ala akinjira mu muriro wa jahannam afite isura imbere agahanga arakingura amaso ari inyuma hano bazaba bafite isura mbi cyane wal-iyadhu billahi rabbil alamin naam sawa Allah subhanahu wa ta'ala biturin fi sharri suratin fi surati khinzir umuntu ugasanga afite isura imeze nk'iy'ingurube hano nta maso ahari ari inyuma nta muntu nta gihembo nta kujya mu muriro ari handi samu ntibishoboka cyangwa babandi bibizungereza umuntu agatekereza ko ari mwiza hano ku isi ntamenye gushimira Allah subhanahu wa ta'ala kumutinya no gukoresha ubwo bwiza bwe mu kubaha Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no kubaho ubuzima bwa Kiislamu niba ari urugo rushinge anamenye no kubaho umugabo yarangiza akagira ngo nibyo ngibyo Sheikh muri jahannam ashobora kwinjira ameze nk'akayongwe wal-iyadhu billahi rabbil alamin naam thumma radadnahu asfala safilin annar nukuvuga ngo arabasesenguzi baganiriye kuri yo aya ntibayigumisha gusa ku muntu gusaza baravuga batariko kugusubira inyuma y'ibiri munsi abantu batazamenyira nema ngo bayishimire n'ubundi ku munsi meruka niko bizabagendekera Ibn Kathir akatubwira atariko reka dufate arzal al-umri ko yo turayizeye neza ko abantu basaza arabagera muri iriya myaka bakagira muri iriya myaka yo kwibagirwa ikintu cyari cyo cyose Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati illa alladhina amanu usibye babandi bemeye alladhina amanu bemeye wa amilu salihat bagakora n'ibikorwa byiza ndagira ngo nkubwire aba bantu Allah yabavuze mu yindi aya yaravuze ngo alladhina amanu wa kanu yattaqun babandi babaye abayisilamu bakemera Allah bakaba baranamutinyaga none hano ngo illa alladhina amanu usibye babandi bemeye wa amilu salihat bagakora n'ibikorwa byiza falahum ajrun abo bazakomeza kubona ibyiza ghayru mamnun bitagabanywa nacyumbeshe cyo gisobanuro kuba umusaza wacu wabayeho yubahiriza iswala akaba yubahiriza ibisibo akaba hatanga zaka akaba hatanga isadaka yageze muri iriya myaka isaha ya buri kintu yayikoreraga yigeze abamarika baracyandika
bivuze ngo kuriya kuramba ko no kuba muri iriya myaka ni byiza n'ubundi n'ibihembo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala bidafite ingano. Abyumvishe icyo kintu nukuvuga ngo still ni khair kumwemera Imana. Falahum ajrun ghayru mamnun, bafite ibyiza bitazagabanywa. Naam. Naam. لأن أرذل العمر قد يرد إليه المؤمن والكافر. iriya myaka umwemeramana n'umuhakanyi bose bashobora kuyigeramo, ariko Allah yakuyemo abemeramana, avuga ko abemeramana bazagira muri iriya myaka ubwonko bwabo bugahagarara, ibikorwa byabo bigahagarara bakoraga hano ku isi. falam tathbutu lahum ba'da dhalika hasana illa alladhina amanu, ababahakanye nta cyiza na kimwe bongera kubona nyuma yaho, ariko abemeramana ibyiza barakomeza bakabibona. fa innal ladhi kanu ya'malunahu min alkhair, ibyo bakoraga byiza hano ku isi mu buzima bwabo n'ubwonko bukiri buzima n'imibiri yabo igifite imbaraga, Allah subhanahu wa ta'ala arakomeza akabibandikira no muri iriya myaka yo gusaza. Ibn Abbas akatubwira ati illa alladhina amanu wa amilu salihat, usibye babandi bemeye bagakora n'ibikorwa byiza, falahum ajrun ghayru mamnun. fa ayyuma rajulun kana ya'malu amalan salihan wa huwa qawiyyun shab, wakoraga ibikorwa byiza byose mu buzima bwawe ku isi ari umusore, fa'ajaza anhu, igihe kikagera bikamunanira kubera impamvu harimo n'ubusaza, jara lahu ajru dhalika al'amal hatta yamut, ibyo bikorwa arakomeza akabyandikirwa kugeza apfuye. Yajyaga yitabira iswala y'ijama mu musigiti, nyuma yaho aza kuza gukora impanuka, amaguru yose ntagishoboye, amaguru yose arayatakaza, ntagishoboye kujya ku musigiti keretse igihe habonetse umuntu umujyana. Ariko mu buzima bw'amaguru yari mazima, nta swala nimwe y'ijama yigeze imucika, akomeza kwandikirwa ithawabu zo guhudhuriya ijama mu musigiti. Urumva ikintu twiga muri iyi sura ukuntu ari ikintu gikomeye cyane. Twiga muri iyi sura kwimenyereza gukora ibikorwa bihoraho, tukabyereka Allah, tukamubwira tuti Allah, ibi ni ibikorwa twiyemeje gukora kubera wowe, tukabihozaho. Niba usoma Qur'an ukayihozaho, niyo zaba ipaje ebyiri, uramutse ugize ibyago ugahuma ukagira ibindi byago byatuma utongera gusoma ziriya paje ebyiri nk'uko wari warabyeretse Allah ko biri mu mugambi wowe ufite n'iniya nziza, igihe utarapfa ziriya paje barakomeza bakazikwandikira nk'uwazisoma. Murumva ikintu gikomeye twiga muri iyi sura. Ni nayo mpamvu Allah yavuze ati ariko abemeramana batandukanye n'abandi, bo niyo baba bari muri iyi myaka, iriya myaka yo gusaza, falahum ajrun, ibihembo byabo barakomeza bakabibona, ghayru mamnun ghayru manqus, bitagabanyishwa. Ibrahim aratubwira ati thumma radadnahu asfala safilina ila alladhina amanu wa amilu salihat fa innahu yuktabu lahu min al-ajri, akomeza kwandikirwa ibyiza, mithla ma kana ya'malu fi siha, nkuko yabikoraga akiri umusore akiri muzima. Idha balagha min al-kibari ma ya'jizu 'an al-'amal, iyo umuntu ashaje ku buryo atongera gushobora gukora, kutiba lahu ma kana ya'mal, ibikorwa byiza yakoraga arakomeza akabyandikirwa. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, hanyuma umuntu nyuma yo kumuha inema yo kumuha ubusore ubuzima bwiza, nyuma yaho arasaza ku buryo atongera gukora, ku buryo ubwonko butakara. هم الذين أدركهم الكبر, abo bageze mu zabukuru, la yu'akhadhuna bi'amalin 'amaluhu fi kibarihim, n'amakosa bakoze ntibayandikirwa muri iriya myaka. wahum aharu ma la yaqilun, nikosa byakoze kwibeshya, icyo yaba yakoze cyose رفع عنه القلم, كرم بزار زاموين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال يوفيه له أجره وعمله, ibikorwa bye byose arakomeza akabihembwa nyuma yo gusaza no gutakaza ubwonko. ولا يؤاخذه إذا رد إلى أرض العمر, kandi nta cyabazwa kindi mu byaha cyangwa amakosa nyuma yo kwinjira muri iriya myaka. فلهم أجر غير ممنون أي غير منقوص, ibihembo byabo barabigumana ntacyo bagabanyirijwe. Naam. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala mu byukuri dushoboze kuba mu bantu bafite igihagararo, alladhina amanu, babandi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala bakemera iyi dini, wa kanu yattaquna, kandi bakaba baranatinyaga Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul bushra, bazigamiwe inkuru nziza hano ku isi. Inkuru nziza yihe yo kuzakirwa neza na Allah subhanahu wa ta'ala, akabahembera ibyo bakoraga mu buzima bwa hano ku isi. Abo Allah haye baraka mu myaka yabo, bakaramba bakabaho n'igihe kirekire, ariko hamwe n'ibyo kugera muri iyi myaka ya ardhalil umri ntago kiri mu bintu byiza. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yajyaga isaba Allah kumurinda, wa a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bika min ardhalil umri, yajyaga asaba
Allah subhanahu wa ta'ala kumurinda kwinjira muri iriya myaka mu by'ukuri. Kubera ko ubugeze mu myaka iyo utashobora kwifasha kandi tutizeye neza ko hari buboneke n'undi muntu uri bugufashe. Ntumwa y'Imana rero igasaba Allah subhanahu wa ta'ala kumurinda kugera muri iyo myaka ya ardhalil umr. Ariko sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala afite aba yarabyandikiye nk'uko muri Qur'an yabivuze, wa minhum man yuraddu ila ardhalil umr. Harimo mu bantu abagera muri iyo myaka kay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a, kudusanga umuntu nta kintu na kimwe azi nyuma yaho ngaho. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala rero ajye aduha ibyiza igihe cyose, kandi aduhembere n'uwo mwanya tuzi tuganira kuri iri somo, azadushyirire ku mizani y'ibyiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi